Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumwangai dale. Ukrainian kadai gu namdi Kharkiv kachebeze Ukraine kadai ge pakna be dilang ban namdi Russia spina danai kana keuze ka stroke kamai ge reituze Kharkiv namdi sutwangze Ukrainian spira mena parampana medu globalonge penuki soluzen biadara rangai dale. Russia sipai mena kuhu mena limangze kadai ket lim kaze pokpe mero kapwangze zinai kana keuze ka snan tak mai tingchoge Ukraine kadai gu gas pipeline lang to bege psui ping gas ping na me pokpe merona kam se kam ni dele je sale Sige Ukrainian government na prampana medu rangai ze apo gas pipeline pokpe ze environmental catastrophe anui miha ge bamrame dui tingkai tu ko babe nai milung mube perahing ze prampana meza rangai ze punui king kham nai mui che kirame phai ge dui te chimgalu ze dumra rangai dele zai dui sankira prampana meza rangai dele zai Ukraine kadai go deputy defense minister na sa ze Russia kadai na Ukraine kadai such retu gutpe hazi lang badai chang dele zai Russia spy mina chang badai ha chumnai punigu rem rogri teng haket hadai stroke Ukraine ma bagana ga dele je sale first phase Manipur assembly election campaigning ze danai na ke ze ka stroke kamai tingi kum ta madai ge loage dele chilui gum ze na mai na ke ze ka te set ma ma ge lokro ku na Manipur legislative assembly election tingkum chang na jang kai ka na first phase voting relang be botora ma mai za na mai dele zai botora bahi ze kunta sna ting chogana chuze tingi kun ta madai sang ma tu gu le ze election commissioner of India na sale zaina na mai na ke ze ka te ser ma ma ge relang be Manipur legislative assembly election tingkum chang na jang kai ka na botora be assembly constituency de himrote set la le zai apo assembly constituency himrote set ke election sapar me candidate mina haket reaction na ko chumna le sige migu pe mi hung be bot che mine kaning be kan zai kan che be ko hange bot to gai go dele lo kro ko na Manipur assembly election tingkum chang na jang kai ka na first phase election relang be botora ba mai ge Bharatiya Janata Party BJP ने पुनिगु candidate हिमरोते सेट assembly constituency हिमरोते सेट के सब पे रखा गया दले जाए Indian National Congress ने पुनिगु candidate मिना हिमरोमिंगे assembly constituency हिमरोते सेट के सब पे रखा गया दले जाए ने National People's Party NPP ने पुनिगु candidate काइसना assembly constituency हिमरोते सेट के सब पे रखा गया दले जाए मीडिया तक हमारा सम पोगा दले मीडिया तक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजेश अग्रवाल ने रंगाई से अपो इलेक्शन फ्री एंड फेयर लुंगजोइना तोबे नाय पुलुई इबे चंग रहंग जेगने पोलिंग स्टेशन नमगे मगताली ने तलोय खमलुला दले जे साले रसिया कदे ने यूक्रेन कदे स्विच से रेटु गित पे जे लंगमदाय जिनाय कना के जें काइसन तक मगे चंगदी दले चिगे रसिया गे बमे मिना चांगसी में एंटी वॉर प्रोटेस्ट रसिया कदे गुरजे ते पे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन कदे स्विच से रेटु गितरा सम हेत काबे लुगाय लागसे फु हिंदी रमगे सबसे नो टू वार रेटु बे जे लुगाय लागले जाय फेउगाय लागले जे रसिया गवर्नमेंट दु तू जे सबसे बमे मिना चांग चुमसी में रसिया पुलिस ने तुई जे का बांकी या काय जला ले आई जे लांगचुम रसिया कदे ने यूक्रेन कदे सुच रेटु गित पुलुंगे दले जे मरासम पोगय दले रशियन पुलिस ने सम पोगबे साइ सुई जे दनाइक नाके जें का मदागे एंटी वॉर प्रोटेस्ट रेटु बे लुगे लागले जे रशियन गवर्नमेंट दु तू जे सबसे बमे मिना संकेर हाई स्कूल रिएक्स रोक्स नामदु पुलिस ने तुई जे का बांकी या काय दले जाय कनाके जें का मिंगे एंटी वॉर प्रोटेस्ट मिना हाई स्ट्रोक हिमरे मदाय दु तुई गाय राय दले जाय कना के जे का स्ट्रोक कम माइगे मिना हाई मदाय रेस्क्यू कना एंटी वॉर प्रोटेस्ट में दु तुई जे पलाने ते जे चांगचुमसी में दु पुलिस ने तुई जे का बांकी या ला ले जे साले मरासम पोगबे साइ सुई जे रसिया का देगे मिना चांगसी मिना न कोरिया चांगबे एंटी वॉर प्रोटेस्ट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दे स्विच से रेटु गिरा दनाय कना के जे का मदाय बामागे सम हेतपेट का बे लुगाय लागसे रसिया का देगु नमदी रमेगे प्रोटेस्ट जे गवर्नमेंट दु तू जे चपसे लारी ले जे पुलिस ने साले इंडिया का देगु प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने जनाय कना के जे काइसन तक मागे काजीरंगा नेशनल पार्क किया पितेच एलिफेंट सफारी पोचिंग ने खोरिंगरा मजे पितेच प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने असम स्टेट हजे लांगचुम के वंबे नलांग मागे पिगाय दले जे साले मरासम पोगा पे साइ सुजे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कंगोबे असम मिनिस्टर बोदी पेरे मने पोचिंग काजीरंगा नेशनल पार्क बमी बेरे में पिरोतेच मिहि मुक पोइंग ने कोहोरा रेंज में पिरोतेत का दले जे साले जाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पा दिल्ली तेरा बसोगे काजीरंगा नेशनल पार्क खोरिंग मेरे में बंगाबे दा तिंगु काइन दुगबे पिराबे की तले गबे लेपेट का दले जे साले
Ukrainian kadai guraze te pe President Volodymyr Zelensky ne zinai kana ke zin kai snan tak mage saze Ukraine kadai na International Court of Justice kadai pre pe mi mandai go samramba ki ke Russia kadai na Ukraine kadai sutse heretu gutpe kangi basam International Court of Justice ke pe gut kan le ze sale Zaina na mai chai ka ke apo ke mong basam ze tral ka pe de banking wang uleze Ukrainian kadai guraze te pe Zelensky ne sale raibe ka Ukraine kadai guraze te pe President Volodymyr Zelensky ne saze pa de si bena gate na bete wang rahang zigane Russia kadai na de dam rahang do de le kana Russia kadai na de dam rabam Belarus kadai ga kaize Russia kadai na Ukraine kadai sutse retu git bam Belarus kadai ga de dam nei mang leize sale Ukraine kadai guraze te pe President Volodymyr Zelensky ne Russia ta ga rangaize Kadaw ba kadai bam Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul na Baku kene Russia kadai na de si bena gate na bete wang rahange de dam nei leize rangai de le ane zinai kana ke zin kaisna tingi ge Ukraine kadai na Russia kadai na de si bena gate na bete wang ra Belarus border ramrai ka kene Russia kadai na de dam rahang pheu gai de le Marasam pogo sai suize aize zinai tingi ge Ukrainian kadai go rezete pe President Volodymyr Zelensky na Belarus kadai go rezete pe President Alexander Lukashenko telephone polu bchange pheugai ko de leize sale sige Belarus kadai go rezete pe President Alexander Lukashenko na Ukraine na Russia de dam bi zai Ukraine puni kadai te changna ma pata ne limbagri point helicopters na kuhu mena kadai ke lim kaze pok pe rem ron me plana pana reize bamgulei ze kchule zinai kana ke zin kaisnon tak mai tingi ge Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne na ka ge Russia kadai na Ukraine kadai shutse heritube zelang madai changdi luigumze Ukraine kadai de ge high level meeting kasa karang ma wang roze samakin samgai de leize sale sige Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne saze Ukraine kadai ge na India kadai go le sina medu ine India kadai te wang chang ra tele ga bize pogu government go rai ra bro gdu rain te be de leize sale zai Prime Minister Narendra Modi ne saze anui na me Ukraine kadai ge bai zaba medu India kadai ine pungwang khamra te go le apo de ge government of India na tingmui tingba si ta di ze ta te la leize sale Ministry of Health and Family Welfare gu Marasam pogo pe sai suize India kadai ge COVID-19 rarit ne rako champia de lei zai zinai kana ke zin kaisna tak ma ge India kadai ge COVID-19 rarit ne raza positive test pe na mina changkro high no reaction ko chumdu positive test pe lei ja sale tai zinai kana ke zin kaisna tak ma ge India kadai ge COVID-19 rarit ne raza irai me mina chang kai si me irai de lei zaina India kadai ge COVID-19 rarit ne raza irai de me plane te ze krom dai lang kai kana chang rescue me irai de lei ja sale Ministry of Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive gu Marasam pogo pe sai suize India kadai ge COVID-19 rehu COVID sin nai COVID sil kap ka ni riak plane te ze kro haket reaction asna lak daim do kap ka ne lei ze sale zai zinai kana ke zin kaisna tak ma ge India kadai ge COVID-19 rehu re lang ba dose nai pakna ba dose kap ka ni riak plane te ze lang kai ma dai chang minge me do kap ka ne lei ze sale ai gena na mai gu Marasam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni mele indu to de le